Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung narke wenten penincapan wilangan pengerawuh wisatawan sane ageng rikala parikrama libur Natal miwah warsa anyar kalih tali selai. Nganutin data sane kepulihan dawak rahina redite kalih likur Desember lintang, Dinas Pariwisata sampun wilangin pengerawuh wisatawan sane nyabran warsa stata wenten penincapan. Keuningayang ring warsane mangkin Dispar Badung narke wilangan pengerawuh wisatawan kantos 15 tali diri nyabran rahina. Kepala Dinas Pariwisata Badung Inyoman Rudiarte nguningayang yening kantos bulan November warsa kali tali 24 wilangan pengerawuh wisatawan ke Badung sampun sawetara 5 yuta domas pitung dasa sikitali nanggu 3 dasa sikidiri wisatawan. Wilangan inucap sampun langkungan ring wilangan pengerawuh wisatawan ring warsa kali tali 23 saniwantah 5,3 yuta diri. Saihang ring warsa lintang wilangan pengerawuh wisatawan sampun langkungan. Kantos November warsa kali tali 24 wilangan pengerawuh wisatawan sampun 5, kutus yuta. Manut Rudiarte nyabran bulan starte wenten panincapan wilangan pengerawuh wisatawan. Minakadi dawak bulan Januari warsa kali tali 23 wilangan pengerawuh wisatawan sawetara 300 petang dasa tali diri. Nanging ring bulan Januari warsa kali tali 24 wilangan inucap nincap dados samas 3 dasa 3 tali diri. Sapunika taler ring bulan Februari wenten panincapan 3% yening saihang ring awarse sani sampun lintang inggih punika saking 300 lai tali diri menados samas 6,7 tali diri wisatawan. Ngeranjing bulan Desember warsa kali tali 24 Dispar Badung mapengabdi momen libur Nataru Prasida ngawinang wilangan pengerawuh wisatawan saya nincap. Dan ingangken pacang wenten panincapan sane ageng santukan tradisi libur Nataru kesarengin antuk parikrama pariwisata sane taler nincap. Bali Pos nguningayang.